Lungi Airport will be transferred to Nalindingan, people were worried. Because if the airport will be transferred, what will happen to the economic activity of Lumbia? And I have been telling them, nothing will happen in Lumbia because CTJ is there and the economic activity will continue, as what was told and said earlier by Mayor Tagay. And true enough, the economic activity continued. Later on, subdivisions came. Lumbia continued, very prosperous. And Lumbia is now one of the symbols of the city of Cagayan de Oro, where people try to live a decent life. Before I go any further, let me first acknowledge, recognize Reverend Father Montemayor, and of course our partners from the national agencies. Allow me to read a couple. Weeks ago, I pleaded to the people of Misamis Oriental to help my candidate to be governor, and told them, believe me, it will not be easy for him. But if we give him the opportunity to become governor of Misamis Oriental, not only will he be able to continue what we've started, but he will be able to do even more and even better than what I was able to do when I was governor of Misamis Oriental. Of course, there will be issues, Bob. Di ka na mawala. Ang tamis yun na bayabas, dahil yun na bunuon kung labayo. But tell them, I did not answer you, but SGLG award is enough that we can use this very, very proud of the Once again, let me assure you that the Emano family, Padayong Filipino, how small it is, will continue to support you in your dreams and ambitions for the valley of the family. Pero natutunan ko ba na hindi mo na mahimong kung wala ko na babae sa iyong kilid. Ang kalampusan sa kanan nila. Muna makaingon bitaw ko kung kaluyan ang bitaw ko pumaminyo, inanikunta ko kasawa ka supportive. So siya ni Gardugo, may dapat makaingon na sana all our First Lady, Mangging Nabia. And of course, we'd like to recognize Vice Governor Jigjag and of course all the board members present. I remember very well that during our first term as governor, there was a wish already in the plan to upgrade or transfer provincial jail because of the malls, and one particular mall, ang Ayala, magtukod naman abay sa Kapitolyo, niya maot kayo na ang atbang sa mall, kaya ang prisuhan. Pero wala kami naisog ato pag-ayo o wala kami mga ahas. Iabot ang programa ni former President Duterte ang Tokhang. Labihan na kayo kapuno ang among prisuhan. Duha na lang katuig na bilin sa among termino sa pagpamunuan. Nakasabot ni sa sangguniang panalawigan na magtukod o provincial jail. Akong ihanyag sa mga mayor kung kinsay interesado, which I will try to go a little bit later. Nalipay kong nagpasalamat ko tinuod na bisan sa kalisod, bisan sa hagit, bisan sa mga pagsuway, ang atong mga membro sa sangguniang panlalawigan, wala ko nila talikti, ila kong isuportahan, o mauning naitabo nga niya nakaroon ang atong turnover nga bagong nga provincial jail sa Kapitolyo. Vice Gov Jigjag and the members of the sangguniang panlalawigan. Sa atong administrador, dyan, sa atong moda sa pagpamulo ni Dr. Benji Resma, and let me just mention a few. Ang ako nga pagpalipay ng Warden Pahian, sa imong bagong balay Warden nga pagapuyan din sa atong mga bininanggo, and I hope that the edifice is wonderful and the services that we will be delivering to our PDLs will also be as wonderful as the facilities that will be turned over and will be given to you later. Sa atong pong provincial engineer Lolo, you did well sa kadaghan sa hagit, sa kadaghan sa pagsuway, sa kadaghan ng variation para naging mo man ang jail, and thank you and of course congratulations. And sa tanan nga mga empleyado. Sa atong mga mayor na niya Karundini, Mayor Toto Lim, Mayor Dennis Roa, Mayor Stephen Tan, and of course our host Mayor. Ingon si Mayor Romel, Vice Mayor Romel, Board Member Romel. Ingon siya ganina, na nabati na gigulong ni mo yung pagka-mayor, kaya mura ko nung nagsuma ni ganina sa tubangan. So Romel na nastorya rin na ako mayor. And you were part when we planned and we wished and we dreamed for the jail. And
pero na-turn over pa sa imo, ikaw ang namunuan. Kung katong imong kabalaka, nga kung dunay makalagoy nga piniriso mahadlok ang initaw, ayaw. Kaya kung dunay makalagoy din, mato na sa naawan. Mato managigait, o sa mantikaw, di na magpabilin din sa initaw. So sila ang may mahadlok. Kung kung mabriyan mo ng gate, hindi na magpuyot din, mahadlok mo na malakpan, mato kita sa initaw, magait o naawan. And of course, Mayor Bugoy is not able to join us here today, but believe me, when I told the mayors we were looking for a lot, nakita niyo yung yuta para tukuran sa jail. Muna ang perception sa tanan mayor na dili ni, kay mahadlok ni, nga tumabutang ng jail sa amo, basin po niya wala na investor. And look, the jail is finished. It's wonderful. It's great, believe me. And economic activity, as mentioned by Mayor Gagay, will happen. And Kapitan Bagares and sa council, you must be prepared enough, because not only prisoners will be coming to Camelot, but their families and loved ones who will be visiting them not only every day, so much more, but Christmas, New Year's, and holiday. And it will create economic activity for your barangay. Nastaron, buhatan yung ordinansa daan kay magkabukod. And Shai, you should not be afraid to recommend and to show people that you are the host of jail. Look at Muntinlupa. Karang mayor sa galing sa Muntinlupa, budagan na Senador Caron. Diba? Secretary Abalos. This is not something that you will be ashamed of. You should be proud that you are able to host prisoners who hopefully will be given another chance in their lives. Pagtahod po mga igsuon, sa pasayensya na kayo kuya, ang ako mga board member, Yema Aramanggod. Hindi man ko appeal dito sa First District, pero sa Yema alam din ko, board member Dexter Yasay, sa letra nga Y, board member Saysay Imado, sa letra nga I, board member Nancy Mado, sa letra nga N, kung ang pinakabuutan sa tanan ng mga akain, Yema, sa letra nga A, akain Pangki, and wala din si Mayor Abrugar sa Yema, tungod kituwa sa kauluhan. Kung ilang kong talako, gawa ko kasakay sa aeroplano gabi, munang nauway ko karunggo, kay dugay kay nahuman ang sesyon gabi, tungod sa kadaghan kayo nga nagtatagog mensahe pagsuporta sa kang Speaker Martin, kang Presidente Bongbong Marcos, but ang Lisa Marcos sa netabo sa mga milabay ng mga adlaw. But nevertheless, sa tanan nga niya, karon din tanan ayaw-ayong buntag. You know, it's not only, what we're doing here today is not only history in the making. What we're doing here is actually even biblical. Matthew 25 verse 6. Hindi ko gasampit o versikulo sukad sa akong diskurso, but this is the first time that I will be mentioning it. Nga nag-ingon, nga katong hubok ko, inyo kong bisininahan. Katong iuhaw ko, inyo kong ipainom ng tubig. Katong nabilanggo ko, inyo ko gibisita sa krisuhan. Nanguntahan ko no ang pipila. Pero sa mga nga nakita na mong mahubok, pero sa ka na mong kita ang iuhaw. Katong panahon, huwag doon na may suon na nabilanggo o napriso na inyong ibisita, ako to ang inyong ibisita. So today, I strongly believe that what we have done is not only give dignity to our people who will be PDLs, but we also give dignity sa atong manunubos. Mga suon, moving forward to the jail, I told already the Governor Unabia. Last year's budget hearing, giduulan ko ni Secretary Boying Rimulya. Tingnan siya, Boss, nagabalita ko nga namoy jail sa Kapitulyo. Kung itiwas pa ni Governor Unabia. Siya, basin kung pwede pa kuno nga buhaton ni nga regional nga jail. Kunya magbayad pa ang DOJ sa imo sa kada ulo nga piniriso nga ilang ibutang dini. So not only it will be a jail, but hopefully it will become also an economic enterprise for the province of Misamis Oriental. And if you will allow me go, di naman ko magabalik sunod simana, uban ni Congressman Christian Unabia, Congressman Jordan Suwan, ang imong mga anak na nasa Kongreso, wato namin ka Secretary Rimulya, kaya ang ihan niya imong jail, kunya nag-volunteer pa ko ganyan si Atty. Pacana, pwede pa ko na siya mag-represent sa imo. Pero ako ko, gaduda ko, nga dili ang DOJ ang ituan nitong gaduda
kulay ang yan gusto matukan dito. Of course, Mayor Emmy Hamid. So anyway, yeah, moving forward, we will be more than willing that if the governor wants to convert this into an economic enterprise na atong ihanyag dito sa Department of Justice, and nakitaan po, klaro man, kung ilang makitaan kung sa gibuhat ni Governor Unabia, na sigurado po nga ilang ihanyag ang mga piniliso nila sa rehiyon din sa atong provincial jail. So sa pagtapos, makausa, nagpasalamat ko sa tanan na naningkamot, nagbudlay, na mahimo umahuman ang jail. Let us start with the contractors, sa tanan ng mga panday, sa tanan ng mga mason, sa tanan ng mga labor na nagpugkal din para mahuman ang jail. Ang atong pagpanginaot na unta, di lang unta magpadayon, magpabilit ang kanindot, ang kalimpyo, apan tinuray na serbisyo na atong matunol sa atong Abidilanggo Warden. And if you notice, we also have leisure and textbook buildings. And hopefully where they in jail, they will be able to study, they will be able to learn. And if given, once again, another opportunity in life, that they will be able to come back to society and earn a decent living for them, for their family, and their future. So, Gov, makausa, salamat kayo. I was seated actually beside Mayor Toto, and the only thing that came to my mind when I looked at the facilities and on the way from the admin building coming here was a question, what if? What if? Kung wala ka masuporta sa katawhan sa lalawigan, galing nga pasilidad, white elephant bigo, di magdiditiwason sa imong mga kaatbang. Muna ang tibayaw sa langit, ang among kalipay, ang among gisugdan sa lalawigan, imong itiwas, mas imo pang ipaalig. Salamat, umayo para sa